Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ebman na kibgan tanu saben dengan nagyan kutuwa hadith ika sapulu agu pito mangurit Allah subhanahu wa ta'ala sa ginguto mga hadith di tanu di pamagusayin sa kaya di tanu di pamangbuela na mga kakampata bidyu sa katayas kanyan maurit Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Mana niyan na miya katite yang kungku Abi Ya'la askanyan su Shaddad awata Aus miya suatu Allah Ta'ala sir kanyan asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biteru yan inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay mata natigyan na swallah na ini suyan ini paturin yan so kang bilang atau si ikulang wan taman asyay maurit Allah subhanahu wa ta'ala ni subhatan Rasulullah fa idha qataltum lagi natigyan na biyunu iyo lagi du kakitas uli na nasyong baliyo maurit Allah na igira tigin na ad na biyuno iwa tigin lagi da tigin wakitas na pipe iwa tigin so kambunuan niron ha udi na ad na binata nga perabinasa na munu niyo lagi dua so maurip Allah na pipe iwa tigin so kambunuan niron maurip Allah subhanahu wa ta'ala wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha na igira na tigin na ad na syumbali iyo na pipe iwa tigin so sumbali inyo maurip Allah maana pipe inyo so kasumbali aniron maurip Allah subhanahu wa ta'ala wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih dhabihatah sa ayat tigina ka pipe pan si kusumbali inyo si kasumbali aniron na gian ko to tigin na kagaranga wisar kanu ko gumaan yan uli na gian ko to kampilan yan uli na kiping yan ay sumbali yan sa gian ko to sumbalin yan uli na to no bilat mangorek mama mana ay gira aso tao na sumbali niya na pangayaman ay sila yan na kailangan na gian ko to gilat yan uli na kiping yan ay pinumbali yan na garangan yan mangorek Allah subhanahu wa ta'ala kaan mapia kasumbali yan sa gian ko to sumbalin yan adi tanto kesakitan na gian ko to pangangayaman na sumbal ini maurif Allah wal yurih dhabihata nagupa kad kanya mnatiyen pipi akin uta sumbal ini ko unam pano dan ino kasumbal ya maana dinian tanto pakasakiti dinian tanto pakapendemar maurif Allah subhanahu wa ta'ala wa maka duduga-duga wa na malun yang pakadike maurif Allah subhanahu wa ta'ala op mano gen uta kateliron na din yan tanto mapakasakiti mangurip Allah. Din yan pakasakiti mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sabun sa kaya na hadith, nagyan ko to kinin doon agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala si iku kambilang ataw uri na kapipiya si kulang wan taman na siya. Uri na kapipi nga kulang wan taman na siya. Taman sa kaya ko to siya ang bunuun ka na kailangan nagyan ko to kapipi nga ulang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Utama sa kiyang koto sumbalin ka pa ngayon na kailangan naging koto ka pipi nga ko sumbalin ka mga orip Allah subhanahu wa ta'ala mana mga orip Allah upa nga ka inisugu agamesta mga orip Allah subhanahu wa ta'ala so ka pipi nga sa kiyang koto ang bunuun ka ori naging koto sumbalin ka ayabu unda saniran na kapatay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na ayapan susalakosan ang mga shay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala mana asukap kini sugun uri na kini paturain wa agama Islam sa gyang koto kapambilang wa tawin ka kapiping ka sa gyang koto ang bunun ka uri na sumbalin ka na makang gugunan awanan maurit Allah subhanahu wa ta'ala
mas ipapaturay huwag ang may Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. So kapipi nga uli na kambilang atawin nga si iku di nga di indulu na sala kausan shay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang ko to kambilang atawin ko kasi siringan kani ginaway katutungan ay nagu kapakindudulu na kung mga padataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na baduman mangurip Allah sibutag nga na halit na usugo Islam so kambilang ataw nga kapipi nga si ko say aundasan yan na putay nagyang ko toras na ayapan agyang ko to mga uyag-uyag mangurip Allah malagi dumamano siya anta ka mabinatang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na so Muslim na si kulangon na galibukian nagyang ko to kambilang ataw niya nun. Sigulang mo nagalibigyan na patutagyan ko to kapipi niya nun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agusi ko lang na ipindulo na yan na kailangan nagyang ko to kambilang ataw niya nun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tanong po ito bisa din nga ang ganito ko sura ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.